Polaganje višeslenih ploča širine 980 mm, koristeći dvodijelne spojne profile. Prvi korak. Podkonstrukcija. Temelj za vaš novi pokrov je stabilna i ispravna podkonstrukcija od drveta ili metala. Nagib krova treba biti najmanje 7 stupnjeva ili standardno 10. Dok širina nosivih rogova treba biti najmanje 60 mm. Optimalni razmak od sredine do sredine rogova proizlazi iz jednostavne formule širina ploče plus 28 mm. Sve kontaktne površine koje profili nisu u potpunosti prekrili treba prelijepiti sa srebrnom ljepivom trakom ili pobojati u bijelu boju. Drugi korak. Priprema dvodijelnih spojnih halu profila. Izrežite profile na željenu mjeru. Gornji dio profila probušiti svrdlom 7 mm. Prvi proboj napraviti 6 cm od prednjeg ruba i svakih sljedećih 40 cm po sredini profila. Sada donji dio profila probušite svrdlom promjera 5 mm. Prvi proboj napraviti 8 cm od prednjeg ruba. Zatim svakih 35 cm do kraja, naizmjenično lijevo i desno od sredine profila. Postavljanje kutnika s donje strane baze koristeći kutnik kao predložak, probušite sa svrdlom 2 rupe u bazu. Postavite kutnik tako da se ne zatvore pozicije za odvod vode. Poravnajte kutnik i pričvrstite vicima. Treći korak. Ugradnja profila. Postavite pripremljene donje dijelove profila jedan za drugim na rogove. Obratite razliku između rubnih i srednjih profila. Pozicionirati profile tako da se kutnik prisloni do rogova. Sada možete točno poravnati profile i učvrstiti ih stezajkom. Kroz prethodno izbušene rupe učvrstite bazu profila vicima za drvo. Nastavite dok ne pričvrstite sve baze. Četvrti korak. Priprema ploča. Izrežite ploče na potrebnu konačnu mjeru. Uzmite u obzir sve krovne prepuste. Savjet. Ploče možete naručiti i po mjeri. Uklonite piljevinu komprimiranim zrakom ili usisavačem. Spriječite prodor prašine i prljavštine tako da zatvorite otvorene komore s brtvenom, protuprašnom i paropropusnom trakom. Na rubovima odlijepite malo zaštitnu foliju i postavite traku. Nakon toga se polaže okapni u profil preko trake. Ako se koristi jednostrano UV zaštićene ploče, obavezno UV zaštitu okrenuti prema gore. Alu okapni profil u zoni žlijeba se okreće s okapom prema dolje, a u gornjoj zoni s okapom prema gore. Korak 5. Postavljanje ploča. Stavite prve 2 ploče. I ovdje samo na rubovima odlijepite zaštitnu foliju. Razmak između ploča mora biti 28 mm. Postavite prva 2 gornja dijela profila i pričvrstite ih s bazom. Koristite vike za metal. Ove vike zategnuti ručnim alatom. Sada stavite ostale ploče jednu uza drugom. Profile pričvrstite kao i prva 2. Opcionalno ugraditi dekorativni poklopac. Postavite poklopac na profil i pritisnite da sjedne na svoje mjesto. Završni kutnik nudi prilagodbu visine zahvaljujući perforacijama. Kliještima odlomiti kutnik na poziciji gornjeg ruba profila. Korak 6. Ugradnja poprečnih nosača.
Izrežite nosače na odgovarajuće dužine i prekrite gornju površinu sa srebrnom lijepljivom trakom. Ispod ploča postavite nosače i pričvrstite ih na rogove. Korak 7. Postavljanje zidnog priključnog profila. Obavezno prethodno izbušite profile. Promjer bušenja ovisi o korištenim vicima. Prvi proboj započeti 5 cm od početka. Svi naredni proboji se rade svakih 40 cm. Sada pričvrstite profile odabranim vicima. Ako je potrebno, koristite odgovarajuće tiple. Izrežite EPDM brtvu na spojnim profilima i prilagodite ju. Zatim na zidni spoj nanijeti brtvilo na bazi poliuretana. Ne koristiti sanitarni silikon. Bočni završetak pričvrstite za zidni priključak. Korak 8. I na kraju uklonite sve zaštitne folije. Završeno.